Ishyamba rya Nyungwe tujya Rusizi kuva Karongi twerekeza Rubavu twamaze iminsi ibiri twerekeza Musanze aho hose twageraga tureba ibyiza nyaburanga hamwe na Visit Rwanda. Twagiye Musanze ejo tuzi Kigali, uyu munsi turazenguruka Kigali yacu ishema ryacu nabwo tureba ibyiza nyaburanga bigize igihugu cyacu, yaba ibikorwa remezo, yaba imihanda myiza ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye hamwe na Visit Rwanda. Visit Rwanda rero ni Platinum sponsor wa Tour du Rwanda niwe mukuru ni Platinum. Tubashimire cyane rero, thank you so much to Visit Rwanda, thank you for your contribution. Uyambaye uyu munsi izo rero ni kwegera kuri no kuza kuba abakinnyi batangira uyu munsi amatangaza gutangirwa kuri Tapi Rouge no kwaje kuba babindutse ku musozi tangira amanota menya abakinnyi begukana muri zose zitagwa muri Tour du Rwanda 2025. Izo mayo rero cyangwa se iyo myambaro itangwa n'abafatanyabikorwa batandukanye bitabiriye Tour du Rwanda y'uyu mwaka. Abafatanyabikorwa bari benshi kandi bakoze iyo bwabaga kugira ngo biyerekane ndetse banahereza ibyishimo abanyarwanda mu mihanda yose twahagurutsemo ndetse naho twerekezaga kuri finish line. Abaterankunga rero abafatanyabikorwa bari mu Visit Rwanda. Mushari ndetse na bwiza bivuze guciko rero uyu munsi tuze kubaga gutaramane na Amstel, ariko Amstel tumaze kuvuga ngo inzoga sigato n'amazi mutumire 100% pure cider. Amstel also thank you so much as we celebrate the last day to the Rwanda today, and of course we raise the moment with Amstel, our stage winner, our music from Amstel. Thank you so much for being part of Tour du Rwanda. Thank you so much for your support. Celebrating victory and fresh moments with Amstel. Thank you. abakinnyi babo bari kubika imbaraga bivaha amahirwe rero mugenzi wabo abagiye mu gihe wabo bashobora kuba yatsinda bimoroheye. Urakoze cyane rwose kwakira duhaye rero bazamutse Kimisagara uko bikoze abatoza babasha makuru y'uko basigaye bageze imbere. Ahangaha rero niho abakinnyi nka LC bagomba gushaka uburyo bamaintaininga iriya ntera iri hagati y'ab'imbere na peloton bari mu munota umwe n'igice uratumira amasegonda 30 kugira ngo bitaza kwiyongera. Uko bigaragara peloton ntabwo iri buze gutuma bajya mu minota 2 cyangwa ngo irenge, kuko bashobora kuba bihaye akazi gakomeye cyane. Iyi rero ni Sudan, ikipe ya NSC ni Rembe, nizo kipe zafashe ibintu mu ntoki ziri kugerageza kugira ngo zihe ritime peloton cyangwa se isiganwa uko riri kugenda. Bari barazamuka rero Kimisagara. Aya makipe yose rero gusa arimo aravuga yaje mu ndege ya mbere mu Rwanda, United Rwanda ya Rwanda rero twajyanye guhera kuri etape ya mbere kugera kuri etape y'uyu munsi. Rwanda rero iti ni mutugane tubafitiye igabanyirizwa rya 25%. Tubafitiye kandi programme yitwa Dream Minds, aho ugura tike ukabona amanota ushobora kungukamo excess packages, business class upgrades ndetse n'ibindi.
wifuza rero kubona serivisi zose za Rwandair Flying the Dream of Africa wahamagara umurongo utishyura ari wo 30 cyangwa ugakora reservations zawe kuri reservations at rwandair.com ofisi yacu iri kuri Rwandair muri flow ya mbere Rwandair Fly the Dream of Africa. Abakinnyi bose baje mu ndege za Rwandair dore ya ndege ya Mobile Money nayo ku mashusho aba twavanzamo tunera abakinnyi bari imbere hamwe na Mobile Money kabiri urwego twavanzemo na Mobile Money. David Rwandair. And of course, thank you so much to Rwandair, thank you so much as they help us over the Miss African rider every stage, from stage 1 to stage 8. They will be with us. And thank you so much to Rwanda's national carrier. I'm talking about Rwandair. You've been a blessing to Rwanda. La Vuelta a España ndetse na Tour de France ariko yose bari mu cyiciro cya Goto. Hanyuma hakaza rero Pro Series rero n'amasiganwa ari munsi gato ya Goto. Hanyuma mu cyiciro cya gatatu hakaza Ijundi Rwanda rero nk'ibisanzwe n'ishuti y'umukino w'amagare twari kumwe na Ingufu Gin Limited kubera yuko igare ni ingufu n'igare Ingufu Gin twarajyanye rero guhera muri etape ya mbere kugera muri etape y'uyu munsi ya 8 tubashimira byimaze Ingufu Gin Limited ibinyobwa byabo bigera kuri 10 mu ngano zitandukanye ariko bakubwira ko niba uri muto niba utuje imyaka y'ubukure inzoga si iz'amatora n'abazima tubone senderi twari kumwe nimba twari kumwe Zaire Valens Papi Torres n'abandi bose Ingufu Gin Limited nakoze cyane Ingufu. ni Tour du Rwanda rero isiganwa yo ku rwego rwa kabiri ugereranyije n'amasiganwa yo ku rwego rw'isi kuko ateye. Icyiciro cya mbere ubundi kiba amasiganwa yitwa World Tour rero inka za Tour de France, inka za Kiteri Dauphiné, inka za Giro d'Italia, la Vuelta, amasiganwa yo kuri icyo cyiciro. Nubwo muri icyo cyiciro habamo